Halor kejing bam semuhon yang karai jengi buat penyak distrik East Khasi Hills men pentrikam yang kejingnya kikali dekat rukam odd even kabalakta iti taksi imaksika pergi bus SPTS. Ha polis bazar bat hamad pran ki nongnya taksi ki lepen pawe kejing persya ha civil hospital bat hakan dailat ha kanong bat shelong. Kani kejing penpau jong kejing persya kelawan ra kejing deheng kali tam lagi dibenta nado na barik hadok kendailat. Bat kani kelebu jing e kinong ret nawan. Kinong ret nawan bro jelas mobitar namar balapa iki banhiar no steng nanti da kinong nya taksi ki bap pinlong kejing yaki. Hadian ba kila kentat bangkit kinong ret nawan ki babuan na ki taksi kila piniang ha kajaka hajan civil hospital. Kinong nya taksi kila pensange ru ki taksi na kebayat mat kila pa iki bakin sange no kum kadak jong kejing yaki. Presiden ke East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association uba wan dan bok jerwa ulah pintip bagi la persang mani kendo ya ka Deputy Commissioner. Ndrai hadian jong kene kejing kendo Organizing Secretary jong kene kesenginonya taksi uba mangkara shela ulah pintip bagi ne kejing ki kandang beteng namar ba kejing kendo ba ka Deputy Commissioner kam shamlo poisno shnuru. Ulo ong pat ba ka Deputy Commissioner kan sepenlong ke wei pat kejing ilang mani kren halor kene kamar. Yok information ba kadan kejing bat kali men penyai od event yaki local taxi ke hadian kata nilai syong isi meeting nak lihat isi sales taxi version sipang menyai taxi ni igum tu dan nak tu bat dan kejing bat nak lihat juga DC banyak keren andang lali drum po kamera juga DC te pedeng kejing keren kapang gade bet impwa ba kan event kan terekam ikwa abis bahkan ni kan penkeri anu sistem dan nomor ba yang setelah diru bat kami hak biru pinayo di venue dan ada hapeng juga tak jeng keren tekong ba kesedan ka meeting ang jeng skill jeng naka kita taksi boro dapat kalong ba sistem jeng kan bang ilong bang intip ye ba hakatu mereka lapan bi radar makatu to ile persya to kala siska pasal lo tu. Kemudian pat nyimte biye meneng iswan kamai bim tu kanam bar jang tasigi deban kamai era po disi intai sha panpai no tu tai senjar pli gilat no te banya chate ngi ya shung haban ton no ipa sene kido gini perlok ya bat yang ne ki ong ban ya yang lang ne ban ya karsha ban ya kasan lang ban ya protes lang ya kana ka julia ka disi te jing sha de masukwa on persegi ong de ba ka disi boleh kasim kati action tang ya ngi ki local taxi ya kiwi kali kampet pada ka condition ka jinglong na po PB shadow shamatran andre ding sisa kala de ban pechwa kan kai ka daw bakalong ba pen block patan posta ya suka pat tang kawe kalong ba da akawe kaliang long laki naga pulis department joki traffic anda pe teng hantei kalong ba laki traffic hamle sting hindiat apa daw ki officer hang tu kibatre ba kam kitam he kalan kemur ka duna ba ka block nani na po matran shadow shapo PB ter kum tu shadow shapo sekretariat lada ki lada kilas to maki dalam kimstan su maki ke duti gamot hanta kamu kalau blok uni kalau taksi jingi patang tengki dan ki biar ngut bakwa sejar ki yang sang to bi kakalawan pemblok kalau traffic jam na do na pematran sedo siapa sekretariat lada dewi ba kalan kan yaj baik kan roning bekem tu lada yop senjar ini yang tap lada gimio kamu ini yaj baik dam don bereu lada yang tu kamu kalawan lokal traffic jam bi te kalau yuk away per kalong ba kajingle ka disipat kam syawar dar baik tangi tersipat kalong ba kasim jingi kan bayangi kalong ba ngin bela kamno tang lai sena kastio asu jengi ba te ngin ya besapun kamno ngin ya sibayeng kamno kamta kan ter jing don kam jingi hayeng kamno ban ngin manis ka yeng ka sem ban ngin bela tang lai sen kastio kasim jingi te tang kata hiba kalong shop an kastio ka disi bakan we merdolo ya kan dia ka od event number jingi lokal taksi keren macam